Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela ukuthi manje ngizokuletha zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi kusuke umsindo ngesikhathi-ke umthandeni-ke umfomanqele ethenga unyanyavu lwemoti yaka-40 laphana-ke i-Raptor mbukele-ke laphana-ke ewumacece-ke entsha abalandeli-ke bakhuzani-ke babe sebesusa-ke laphana-ke umqhudelwano wokuthi ngempela-ke imoto kakhuzani-ke indala noma-ke inkulu ukuneyakhe laphana-ke umthandeni ngezinto-ke ezenzeka kuyona-ke baze babala nama-steps ukuthi-ke ekamthandeni-ke umfomanqele ayinawo. Ziningi-ke izinto ey'baliwe kule video-ke mbukele ngizothi-ke ngikushiye nayo njengamanje lapho umlandeli umkhulu kakhuzani-ke eqhathanisa imoto kamthandeni neyakhe laphana-ke ukhuzani-ke umfo kaMpongo sembukweni. Nansi-ke ivideo bese uya laphana-ke ezothi comment section sizwe ukuthi-ke ngabe luthini olwakho uvo noma ngabe-ke sikhona yini isidingo salento-ke asebeyenza laphana-ke ngazo-ke izimonto abalandeli-ke bomculo wamaqhawe amabili laphana-ke ukhuzani-ke umfo kaMpongo naye-ke laphana-ke umthandeni umfo kaManqele mbukele awe laphana-ke kwi-comment section ngempela sizwe ukuthi ngabe wena uthi. Nansi-ke ivideo siyabonga. Nje bona sebelobe sibelesela ngale moto. Ayikho imoto edluleka ekamuntu omkhulu, ayikho qobo. Yabo makukhulunywa ngeemoto ezinhle eSouth Africa, ayikho edlule kakhuzani, ayikho. Ukudula ngikutshela ukudula. Ukuthi le moto abasibelesela ngayo belobe sitshela ngayo yini ngabe nesitebhisi pho. Yini ngabe nesitebhisi. Ngobe kakhuba ngisho usiyeke steering uyeke amapedal iyahambela. Le aba ihambeli. Uzoba ngazi ukuthi ke thina manje balandeli bomuntu omkhulu sesiyabatsakela masithi iphi ring kuyena. Akana ring. Akana ring, yabo. Sebelobe posta le moto ke. Hawu nayo ethi imoto. Nayi imoto endethu iyadula kunale yabo. Ukuthi bebezama ukukhoshela thina abakhohlwe. Ngeke befike kumuntu omkhulu ngeke. Singabahlula ngale bhala ucakho nje kuqala. Nakika. Ilunda siyajola sitamandongo mama. Bebanana. Ilunda tlamakina. Masibelana. Ngoma njalo uyangi